Kinong Bangladesh kilawan kiew de kipotali ki lieng shaduh uput ke India hajan ke shnong Dangar East Khasi Hills ban khlong mau napoh kawa Umngi ke betul ceri Bangladesh. Kini ke jingwan khlong mau na India kedai ke bercucia manla kapor hagi jaka khappud ke Jylla khamtam hagi thain balat Dangar Dawki Thymmai bat kiwei ki jaka. Kaseng Khasi Students Union Southwest Khasi Hills bat ke KSU Balat Border Area club pynpaw ke jingsngewkhia ke bajur halor kani ke jingja khappud bat keno badai ki sipai border security force ki badan Dangar Border Outpost ki ba plight land bat ailat ikini ki EKH bakinjia ke KSU kala keno ru bale se yakni ka kam la le de ke jingsngewkhia jingmut lang hapadeng ki sipai BSF bat kinong Bangladesh ke babu pat ha ke jingma ya ke jai pinrio lada omshimkhia no mardor ban te lakam namar klempep ke zapinya jan ya ke jinga dei bat pinyo asuk yakini ki bomdei kinong India ban penlong ya ki kitem sipai kum ki jaka rungsha India ke KSU kala dawai ki border district ke East Khasi Hills pakit tukular mardor yakni ka kam lem kumta ka seng kampan se ban hiar hidala de shaka thain ban le ai dala de